Bisheno ya nyumba ikiheanio ikaria itura ria Bomage na Mugirango ya Muhuro kaunti-ini ya Githii marokire guthondeka arita njira ya kuruturura marakara maria makoretwo namo ni ciiko cia uiciria ithiete na mbere na kuongerereka itura-ini riri magitacukia ikinya ria gucina nyumba ici niguo kuhe mukana aria mekuruhanagia na wiki nai. Ene nyumba ici marekwirwo gutabania uici wa laptops 11 na mbembe ngunia 2 thukuru-ini wa muthingi wa St Michael's Bomwando kaunti-ini ya Githii Waira. Indo ici iracoka kuhithukio nyumba-ini kuria ekwirwo cio maikaraga. Kuringana na muciari wa thukuru ino Samuel Moseti, thutha wa ripoti kuhurwa ati indo icio ni iraiyetwo kuma thukuru-ini uyu niraikaria itura riri maranyitanire na kwambiriria mihango ya gucietha kuria mbembe iria itikite barabara-ini thutha wa uici ucio iramateithiririe gukinya kwa ekwirwo acio. Usuri tulifanikiwa ku recover laptop 11 lakini zingine bado hasijapatikana. Ndio maana tunaomba serikali ikafanye uchunguzi zaidi kupitia kwa wao washukiwa ambao tukaweza kurecover hizo zingine ambazo hasijapatikana. Tom Omae uria ni muikari wa itura riri augite ni makoretwo magithinio ni aici kwa ihinda iraya rigwa kihoya thirikari imateithiririe kuhitana na ekina aria maratabania ciiko ici. Vile uhalifu umetokezea, hofu ambao umekaa kwa wananchi, huenda kesho ama usiku wa leo ni wao huenda wakatolewa ndani ya nyumba wakanyongwa na kuuawa, maybe wakifikiria watu wako na pesa. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu ingilie kati ili wananchi wapate ulinzi ufaao. Gerifotera Kameme TV, Jeta wo Wairema wa Muthoi.